Kirongorerie cigie riboti ĩngĩ na nĩ atĩ ambunge amwe magĩtongorio nĩ mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kandui nĩwe John Makari nĩ makĩonekete gũkĩregana na ta ũĩkaine ta Florence Bore rĩa kuga atĩ thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩhinga mĩciĩ ya ũramati wa ciana na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩramatwo nĩ andũ kĩũmbe. Kũringana na mũmbunge ũyũ augĩte atĩ ikinya rĩrĩ rĩa gwĩcũngĩrĩra hathara nene kuona atĩ thirikari ndĩgĩkoretwo ĩkĩigĩte wega gũtigĩrĩra nĩ yagĩkorwo ĩkĩhĩmbĩria na gũteithia kana ciana iria igĩkoragwo ikĩramatĩrwo mĩciĩ ĩno. Hawawezi kufunga vile vituo kwa sababu vile vituo vilianzia kwa sababu fulani. There was a need, there was a purpose why they were established. Hata kule bunge tuko na mswada ule ambao tunataka kusukuma hata siku ya Jumatano. Tunataka vituo vingi zaidi viweze kufunguliwa ili waweze hao watoto ambao waweze kupelekwa kule waweze kutibiwa, kuangaliwa sawa sawa. Sasa mimi sikubaliani na yeye na waziri hadi vituo vile vifungwe. Kwa sababu vilifunguliwa kwa sababu fulani. Na ile sababu ambayo ilifanya vikafunguliwa, hiyo sababu haijatimilika bado. Bado tuna changamoto nyingi sana. Kwa hivyo mimi sikubaliani na yeye kwa vivyo vituo viweze kufungwa.